Nishim gajing rise dang na kanamba lais pa sau po. Kanamba lais pa sau po sunga bhayang. One para yaro you try. Alleluia. Demani ba ulong play. Alleluia. Rashudra la ching aingu. Alleluia. Lucky sam to ya ken un. Alleluia. Ubakra ubadon bor. Alleluia. Ulong sim halol baro. Alleluia. You can run parademu. Alleluia. Ujong ing ki jong u. Alleluia. Sur utrai tus ngau baong. Alleluia. Ngap yang ngepat pen man ba. Alleluia. Wat pen eton nu jong pi. Alleluia. Kum hendai kik ba jong pi. Alleluia. Ngidam ngu pa ukun. Alleluia. Ngingo kum jo. Alleluia. One para yaro you try. Alleluia. Demani ba ulong play. Alleluia. Rashudra la ching aingu. Alleluia. Lucky sam to ya ken un. Alleluia. Kohiman ko para hau Jesus Christ ngila poi shasni utrai kaba lai janga paska kakti nublei kakord kaver yangi banginde ngin saha ka jingi jangu jisu balamipat ha man ki mas u jisu ukili kajuka jinkili kumba ukili au Petrus bakuid hato pihid ne em yanga tongin ya penshisha ya kajingi jangi ya ujisu lengba da kajinglong babidor jangi hakane kayo Chris bakuid hakane katayo ngibu kajingdumu banduwai nakabindaba hakahinyu tarik sngi balang kansdang ka jingjid batamai Tekumda nginbu kajingduwai nakabinda banyo upop tamai. Tongin pa nau jisu ba unkarku yangi baro padiyaki jingdumu jangi baro hakabangi la shim binda lang kaha yukris bakuid. Hakakirtang upa badukun badumensim bakuid. Kajingi jungu try jungi hu Jesus Christ ba kajingir jungu blay
lambal ka jing saluk jung ben simba kuid kindon ringat bat pi baro ringat bat piru ko himen ko para tongin kuburbangi long kinong pop nang ban lo ke balakre balayam yaki jing maya bakuid ngapla haublei badan bor baro badhavi ko himen ko para bangale bo shibune daki jimberkat bakaktin daki kam bakajingle klet dagajingle palajunga dagajingle palajunga dagajingle pala bakrawe junga namar kata nga kirpadya ka maria bakuit kabai sa katisoti yaki angel bakuring kuit badhavi ko himen ko para banduwai na kabinda junga how try blay jungi ublay badan bor baro unisne yangi badiyan dalamab yaki pop jungi unyalam yangi shaka jingim bam jukud amen traiken rat ku blay isne yangi traiken rat ku blay isne Kindrat ko blay isne yangi try kindrat ko blay isne yangi Kristo ma ko Kristo ra ko nong penim jongi Drong Badakin daw jingsu Haki benliu baro badan kamon Baba Yaya royame Inang bat ni mani Ni ay bendon buro Jinger pa tus ngau sene yangi Deitang mami bakun Deitang mami utray Uwe bahat Deitang mami kuji Mami baya long bleng Hajing ya long kawe Baru mensimbaku Hakaburong upa Amen Tongin yadwai Koble to ai baki pai jong me kin risak men barabor hag jinglong samla junga ben sim bala pentamai biang baki to ki bak men menda hakaburom bala pentamai jonga jinglong kunting kinang ak milindi yakasni ka jingmi pad dakabakir men yakajingmen kaban wan shisha daw try jong yu Jesus Christ ukun jong me ubayim basin sharangad bab me ha ka jingelong kawe jong men simba kuid ublei junom la junom amen
kajing puli banikong kajing puli na kikam jung ki apostol hakito kisngi uling do orang ba ula tokit iki apostol uong ngi labidong tung yaphi bapindai ban hikai shu hakani ka kerteng bin ban phila pendep ya ka Jerusalem da ka jing hikai jung phi bat phi thumu ban tai pop halor jingi ya kasnam jung une ubreu Tiu Petrus pat ki apostol kila jubab. Ni de ban kongo ya ublay om ya kibreu. Ublay jung ki pa jung ula pen me pat ya ujisu ya uba pila pen yap da ka bastin ya hakading. Ublay ula kenteu ya syaka komon jong kum unong elam bat unong pen im ban ailat ya ki pa Israel ban kela ka pamut. Bat ban yo ya ka jing map ki pop Nilong kisaki ya kine ki bat kumju ru mensim bakhuj ya uba ublay ula ai kito ki bakongo ya ti ki lebidong ya ki apostol bakim dai ban keranshu lanu haka kerteng ujisu bat kila pelaj no ya ki kumta kila me na khmat ki dorbar kila ya kemen kala nyau ya ki babet ban sya ja buram na kabenta kata kerteng aktin jong utrai Nagasam lai po kanambar news pa kandai. Kanambar news pa kandai. In ragged cut sao san hendriu nyo. Shipo du cut way but cut lai. Ngan vayaro you try jonga. Ula ben im yanga. Upen kod ben kya yanga. Alleluia. Turvai kisam yaro utrai. Piki bai jongu. Tuai kerteng jongu. Alleluia. Bitar utrai titang shipon. Junong uyay lei umat kishlei men mi kak men minster ngan rayaro yudra jonga ula pelim yanga upen kot ben kyayanga Alleluia Hajing man pa hajing sarong En don balayanga Ngan skem junong Hakajing in jong mi kutran Ngas kem kung ulumba Marburik majong mi Lalakatin Ngan rayaro yudray jonga Kyayanga Alleluia Utrai usngau sen Jing yang kelalik men Jans ngau si usrod nanga Penriam jing men Kadai bangan rai sang yaro Hami kublai jonga Ai nu yami genra Junong amen Ngan rai yaro yudrai jonga Ben im yama uben god ben kyayanga
kajing puli ba ar kajing puli na kitab ching pen pau ngau yo ones ngala pet bat ngala yo ngau na so dong ka khet bat kijin thau ba em bat kitemen kisan ya ka sur jong bon ba ki angel ki bada ki hajar hajar bat ki phau hajar na ki phau hajar ki baya pertada ka sur ba jam ulong ba bidor ukhon lang brod balai syak kenya ban yo pedangnya ka bor bat ka spa ya ka jing start bat ka jing klein ya ka nam ka burom bat ka jing ero nang ta ngala yo ngau ba ujun thau ba ro uba habneng bat halor khendau uba shapok khendau bat hapok duriau bat baro ki ba don haki kia ong ha utau ba shong halor ka khet bat ha ukhon lang brod kan long ka jing ero bat ka nam ka burom bat ka bor ba junom la junom bat ki saujen thau ba em kila jubab amen bat ki temen kisan kila demngon bat kila mani kaktin jong trai Semua bayang. Alleluia, 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 alleluia. Ukres sulamipat mau ubala thau ki eki baro bat ubala ay yala ka jingis nei halor ki benrio. Alleluia, 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 alleluia. Utrai undon ringat batpi. Ringkat bat piro. Kajimbule na ka gospel bakud katkum uyanis. Kaburom hami kutrai. Ha kataka por uji sula penpau biang yala de ha kisinran ha kaduriya Tiberias ud ula penpau yala de kumne u Simon Petrus u Thomas ya ubala kor Didymus u Nathaniel ubana kana ha Galilea kikun u Sebedi ba sar arngud kiwei pa kisinran jungu kilayadon lang u Simon Petrus ulaong haki ngan lei tong dongka doka kila ong hau ngiru ngin yaleit lang batpi kumda kila yaleit bud kila kyu ha ka ling henry ha kata ka miet kim shem ngad e hamar ba kenjad shai u jisu layeng harut kaduriau henry kisinran kishem itu badei u jisu te uji su raong haki parlog pingad doka kila jawab yau em ulaong haki bread ya kajar shapang kamon jangaling bad pingad kumda gila bread ya kajar shata bad kim shamlab tan shu yaka namar ba langad bun tan ki dongka utau sinran ya uba uji suid ulaong ha Petrus udei utrai habau Simon Petrus ula yos nyuba badei utrai ula pong yalaki jain namar ula lo jain nakabinda ka gentre bad ula renko hapo Henry kiwei pa ki sinran kilawan ha kaling ki yatan ya kajar kabadab da ki tongka namarba kimshem da jingaye ha rinkyu tam kumba aspa pru yanda kila boy ha rinkyu kila yoi ya ka ding ringa hangta badia ka doka kabala siang haka badia upu te uji su laong haki wanra
kato katne ki dokha bapidang shoot ngat u Simon Petrus ulaleid shakaling but ularing yakajar sha ringkyu shistai ki dokha he shispa sanpyu lightly baro but laki bun kata kata kajar kam shem la kat satia kujisu laong haki alhe yabam emdon mano mano nakisinran ubanut kiliau me uei kilatib bade utrai kumda ujisu ulaleid badulashim yaupu bad ula ai haki nangta ulale kumju yaki dokha kane kadei ka sim ka balai ba ujisu ula penbao yalade haki sinran adin bala penmipad yau naki bayab endakila debam ujisu laong how Simon Petros ko Simon kun uyanis pi kam id mapi yanga ban yakine ulaong how hoid ko try metip bangaid yame ulaong how topsa yakikun langbroad jonga sashisin uong how ko Simon kukun uyanis piid mo yanga ulaong how hoid ko try metip mga id yame te ulaong how to sharai yakilang broad jonga ha kaba laisin ulaong how ko Simon kun uyanis pidaid mo se yanga u Petrus ulas nyusi ba uji sula kiliau hadu laiwat pidaid mo se yanga bad ulaong how ko try metip lut nadong shadong metip banga id yame uji sulaong how topsa yakilang broad jonga shisha ngong happy menba pi bidang samla pi panpo hi yalade but pi aid katash kat shaba pi bon henry enda pilatamen pin piar lakakti but ubei pat un pente panpo yapi bad un yalam yapi shaba pimbon ban late ulaong ya kaneka kiyu dakum kano ka jaid jingyap kaba unsa pendon burom yau blay nangta ulaong hau to bud yanga ka gospel jungu try tired flatite yes long reading is not very long reading since it's a very long reading we will not reflect on the whole passage we will just reflect on the last portion of today's gospel passage tega jingpuli ya gospel mentakasngi kede ke bajrong ingin nom puson ya barok kawe ka gospel bala pule mata kasngi kere tangi ke banta ke bakhadu Jesus asked Peter what did Jesus ask Peter Jesus la keli yo Petrus ke kata jingkili kuli kumno Petrus u Jesus ya Petrus do you love me do you love me hatu me it nem yanga have you asked this question to anyone have you asked this question to anyone kila kili nem yakni jingkili yanor yano pi it nem yanga no yes or no hoi nem kili nem yano pi it nem it yanga kili nem yanor yano very common question boys will ask girls when they propose them is not do you love me they ask correct kene jingkili mo ki samla senrang ki kili samla kente you don't know some of you sitting here are very young or not big enough to have asked this question dan preng jingpi buan pasong hang ni
pat poi kapor ba pi keli yakum kene kejing keli. But I'm sure you all have asked this question to your parents, to your friends, to your brothers and sisters. Wan re ngati kina pila keli ya kini kejing keli. Ila jong imei ipa ene ki henmen ki para. Mommy, do you love me? Mei pi it ne em yanga. Ipa, do you love me? Correct? Iparu atau pi it ne em pa yanga. You ask your friend, do you love me? Ni keli ya imei ipa pi it ne em yanga. If the answer is, if they say yes, then we are happy. Kada ki ong hooi te ngi sngok kemen. If the answer is no, I don't love you, then it is heartbreaking. Heartbreaking. Balada ki ong em ngam it ya pi te ngi sngok si pai do not. So now we see Jesus asking this question, do you love me, to Saint Peter? Pagi yang ni bau Jisu keli ya kene kejing keli. Ko Petrus me it ne em yanga. Is Jesus proposing to Saint Peter? Atau Jisu upa keli ya Petrus? Why is he asking this question? Balai ulah keli ya kene kejing keli. Not just once, 3 times. Ndai tang cisin, ndai Jisu ulah keli haduk laisin atau pi it ne em yanga. Jesus is asking this question because he wants Peter to come back to his love. Jisu la keli ya kene ha Petrus na marba ukwa ba u Petrus unwan pai sha kene ke jing it. Now to understand this, we have to go to the evening of the Last Supper. Ban sing thu ya kene ngide benai pai sha ka to ke janmit jong ke jing khawai bukhatu. Jesus tells him, Peter, 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 Satan is going to capture you. Satan is going to capture you. Pada tu kamit u Jisu ang Petrus, go Petrus Petrus, u Satan unsa trekam hapi. But I have prayed for you. I have prayed for you that you will never fail in your faith. Pada Jisu baru Jisu ang bad Henry ngadwai na kabanta jong pi. But pin om du jingay. Then Peter said, Lord, I will follow you. I will follow you even to prison. But Petrus ulah jawab Jisu ko try ngan but yame walada me sa sepatok ngarung ngan but lang sata. I will follow you even if it means my death. Ngan but yame walada kata kajing but kamut kajing yap jong ngaru. But Jesus said, Peter, you will deny me 3 times before the cock crows. Pada Jisu loong padau ko Petrus men salen yanga laisin adu syuaba usiar menekong sakin i. Peter, you will have denied me today 3 times before the cock crows. Ko Petrus men salen pemi itu yanga mentakasngi syuaba usiar sakin i. Peter protested. Peter said, that's not going to happen. Andai u Petrus ulah keren persyak ya kata jeng keren jung Jisu orang kata kanom long kumta. But we know that is exactly what happened. Peter denied Jesus how many times? 3 times. Pat handai ngitip ba u Petrus ulah letik ya kapa u Jisu ulah ong bat ulah len ya u Jisu laisin. Now, when Peter denied Jesus 3 times, Jesus turned and looked at him. But haba u Petrus ulalen laisin laiwat u Jisu apa udon hangta ulah pej siapadon u Petrus. So that was a fierce look. Peter was immediately reminded of what Jesus said. But kajing pej jung Jisu kadai jing pej ke pasam lang ba ya kedonot jong Petrus bat mau ulaken mau ya ke ke bau Jisu laong hau kam syua. Now we also are like Peter sometimes. Te kumta mangi teng ngilong kum o Petrus. We know what Peter felt at that very moment. Tip nem
ke jing sngau jong Petrus hakata ka khlimat because we too have done the same. marba ngiru ngi la le kumju We make solemn promises to Jesus, ngi bun sin ngi kular bun ke how Jisu but only to break them later. Henry hadin pat ngi pen kenya kita ki kular At the end of every confession, at the end of every Holy Eucharist, at the end of every retreat, we make solemn promises. Hadin bang la de pla hadin jongka Eucharis bakut la ne kamas bat haman bakut jong kiritrit ni kular bun ki how Jisu Like Peter, we say, Lord, I will follow you, even if it means death. I will follow you even to prison. kumbau Petrus luang Jisu ngirut ngi isajong ba kumbau Petrus luang ngan put yame walarang di banyap ne ngade ban poi siapo phatok ru What are some of the promises we make to the Lord? okay let's say ki jingkular ki ba ngi jukular how try We say, from today, we will lead a holy life. ngi ong nadu matakas ngi ngan im ya ka jing im ke bakoi From today, I will be obedient to my parents. nadu matakas ngi ngan long no bakongo ya ime ipa I will not say bad words. nganom kren si shu That we will be faithful to our partners. bat ngin long ki bayai ne halai jong ikurim That we will not pick up arguments and quarrels. bat ngin nom wanra kono kono ki kren ki jing kren ya kajia That we will pray every day. pangan duai no man kasngi So we all say, Lord, we will follow you wherever you go. tingi barakhot iwe pi we ngi ong ngin bud yame ku Jisu kat sipamen le But like Peter, we break our promises. bat kumu Petrus ngiru ngi pen ken yalaki kular And that is when Jesus will look at us from the Holy Eucharist, from the confession. He will look at us, reminding us of our promises. de kumta u Jisu un pe jingi kuma ula pe yo Petrus ha ka jingleit phla jingi ha ka yo kharis pukoi So like Peter, we all feel guilty. We'll feel guilty about what we did and we'll feel sorry. bat kumu Petrus ula singusi ela ki jong ki jingle mangiru hakum kine ki jingleit ki jongi ngiru insa singusi ela ki jong ki That jingle is why some of us even weep at the confessional. Padai nak kena kadau don na pedeng jungi haba ngilai phla namar baing na singusi ialah kejong jingle ngi jau umat And then when we are grief stricken, when we are sorrowful, Jesus will ask the same questions to us. Do you love me? parakum kita ki por bagi khilmat ujisu un sekali ya kiju kijengkeli atau pi ne em yanga So the question is this. Do you love me more than these? berkejengkeli kalong atau pi yanga kampalat ban yakine What is this more than these? What is more than these? kejemut jong kine kampalat ban yakine Do you love me more than everything in your life? atau pi jangi yanga kampalat ban yaki berkhoi ki bedon hakijing im jong pi Do you love me more than those persons you love most in your life? atau pi kam janga ban ya kitu ki briu ki ba pi la bha hakijing im jong pi Do you love me more than the objects you love most in your life? atau pi kam yanga kampalat ban ye kitu ki tiar ba pi don hakijing im jong pi ba pi sing bha ban bu ban don yaki Do you love me more than the things you possess in your life? atau pi janga kampalat ban yaki ki ba pi don hakijing im jong pi So do you love me above every relationship in your life? Do you love me above every attachment in your life? atau pi kam janga kampalat ban yaki berkhoi ki jing dei ba pi don hakijing im jong pi In other words, Jesus asks, can you make me the center of your life? Di kewepat kerkom keli jong Jisu kalong ba atau pi 3NM ban penlong yanga upedeng du jong kejing im jong pi The only person whose love is guaranteed is Jesus' love. ka jing i na para khoi ki jing i jong kiwepat ki breu di jong no kepala ban sngau ti kena ka dei tang ka jing i jong u Jisu You cannot 100% trust the love of your partner, trust the love of your parents, trust the love of your brothers and sisters.
but the love of Jesus never fails. Ngimla ban shania si 4% ya kijing I jong ki para breu radai imei pa ne kurim ne mano ha kijing im jongi re ke ba ngila ban shania teli telan ya kijing I de tang kijing I jong Jisu. Your pet dog may wag its tail, showing its love for you. But kiwi kimla ban yaine ha kijing pen I ya kijing I ya pi. Your partner may tell you he or she loves you. But they kurim la ban ong lene pen I ya ki dak jong kijing I ya pi. But at the crucial moments in life, there is only one person who will stay with us, that is Jesus. But ki por ki ba don kijing ki ba kraw ha kijing im kijongi bayai ne banyai I jangi de tang u Jisu. So hold Jesus as the center of your life. He should be the only person who should rule your life. Di kumta tu bu yo Jisu ha pteng du jong kijing im jong pi ba tu penlong yo u nong sen shar jong kijing im jong pi. Now why is Jesus asking him, 3 times do you love me? 3 times do you love me? Ba mata balai u Jisu la kali ya kene kijing kili ha Petrus laisin. Because Peter denied him 3 times. Namarba u Petrus ula len ya u Jisu laisin. So now 3 times he failed to express his love for Jesus. Now it's a call for him to express his love for Jesus by saying yes to his love. But namarba laisin ula len ya u Jisu ba de kijing I jong u temata ke de kapor ba laisin un habban penpau ya kijing I jong u ya u Jisu. So this is what we are also asked to do in the confession. Par kene ke ju ke jing kili yangi ha ka sunduk jing pla. After the confession of sins, the priest tells you, you say 3 Our Father, 3 Hail Mary, 3 Glory be to the Father. Par hadin ba phila de plai lai jong ki pop ulang do un ong ngapi ban duai laisin ko pai jungi laisin kublai ko Maria laisin ka buram. It's enough? Is it enough to be forgiven of our sins completely? Hato dakaba duai kumni hato kata kal abiang ba yakipop jungi in mablut. So you should know the weight of our sins. Even if we are told only 2 Our Father, 2 Hail Mary, according to the weight of our sins, we must do something very productive, charitable, loving people, caring for people, something more than what is asked of us, according to the weight of our sin. Kat kum ka jing jor lan jing kia lan jing kraw jing ki pop ki jongi kum ta ngi haban le pensistom hadin bang le da plai ya ki pop mar kata tang ba ngi pendep ya ke ba leng to ong ban duai kata sin ki jing duai kampat biang rengi de ban singo tu hi ladangi la le ya ki pop ki ba kraw te kat kum jing kraw jing ki pop ngi le ngi haban le sitom ladangi haban le isne yeno ino ngi haban sa jing et ni haban le kumno ngi haban le kham tam ngi haban singo tu hi kat kum jing kia jong ka pop ka ba ngi la le. So when Jesus asked Peter, do you love me? His response was, yes, Lord, you know that I love you. Habau Jisu la kili Petrus atau mi it ne em yanga Jisu u Petrus la jawab oi ko try nga it yame. And then Jesus says, tend my sheep. But u Jisu pat ulang susu de to sa ya kilang berat jonga. Tend my flock. To opsa sumar sukher ya kunhun lang berat jonga. So now he is forgiven by Jesus. Now it is his turn to take care of others who need the forgiveness of Jesus. Rementa u Petrus ulayo jingmap nu Jisu. Rementa pade kedai sa ka pali jong u Petrus ban sumar sukher ya la kilang berat. So whenever we gather for the Holy Eucharist, the Lord loves us once again and he tells us, tend my sheep. Pat haba ngilai sa kijing kenya jong kayo Eucharist bukut u Jisu lamap yangi bat hang ta u ong susu to sumar ya kilang berat jenga. And our response to the Lord is, yes, Lord, you know that we love you. Pat ka jubab jengi ya u kalong metep ko try ba nga it yame. When you attend the Holy Eucharist devoutly, you and me are saying, Lord, you know that we love you. Abangi simanta riublay ha kajing kenya jong kayo Eucharist bukut ta kajing le jengi kalong kumbangi ong
me tip ko try pangai yame. So at every Holy Eucharist, at every Holy Mass, this is the question asked to us. Do you love me more than these? Nang takapaar haman lai jingkinya jong kayu Eucharis pukui kadon ke jingkili berbor hangi hato pi yang kampalat ban yakine. So as you go back today, make sure that you take Jesus as the most important person in your life. Te ke baik pilet pai salayeng nakane kayu Eucharis pukui penlong ya u Jisu u pedang du jong ke jing im jong pi. No persons, no things should come in the way of our relationship with Jesus. Onum day bandon mano breu ne kano ke jing day ne kano kitiar kipasim ya kajaka jong Jisu. So the Lord is asking you and me today, do you love me? Do you love me? Jesus is asking you, hello? Do you love me? Tu Jisu ukli yang ya pi iwe ngi pi we to pi janga. What is your response? Ke jumpa jong pi ke penlong. Say what Peter said, all of you say in Kasi. To ong ya ke bau Petrus ong berakhait. Lord, you know that I love you. Say, all of you say. Ong berakhait ong jam. Utrai metip bangai yame. Ongja, all of you say. Say. Ong jam berakhait. Yes, keep loving the Lord. Hai to ya ine ha jing I jau try. So bhaiang shim ganambar lai spa and rupuway ganambar lai spa and rupuway nge chu blai upa don won nong thau kap neng bat ka kendel nge chu kun marwe Jomu utrai jangi Jisu Christ la punya udamu mesir la kana marite soti La shale ben shasta na La shayat nama jongi Hasibalayula nipa Hadin kata ukiu Shabne Ushang Hakakamo Upa Unwan Badan Vishan Yami Ngangin Haumesim Baku Habalang bakun Hajing mapop hajing libar Ban hajing im kapong cukun Tongin yadua yau blei upa jungi ubalakord yau Petrus padia iwe pa iwe na nangi bantre kakam bagen pang haka balang Tak mentau pa buku jungi ubisop jungi kiling dau pada katekis bikin dupet ya kikin hunang berot tak jungi jauh Kris
nak daw jeng ki wei pat ki jeng tumu ngi kerpat emi ko trai Ngi kerpa dia me ko try. Nak penta kene kerempai kerstan jungi. Pangintuk nyau ya ka wei pa ka wei ka sngiu trai. Ka jing bam khwai palapan kre daw krisi ta ka jing e pat pat pen kloi pan sim penta haka ngi kerpat emi ko trai. Ngi kerpa dia me ko try. Nak benta iway by iway nang panginduk nyaw wa kanu ka kam palapan kamti hangi panle man kasngi lale raw jisuhi pat pentep ya ka ta ka jing e ngi kerpa emi ko trai. Ngi kerpa dia me ko try. nak benta ki Kristen pom long Katolik pakin dop itu ya ka sanjur ulai habau penbiang ya ka balang pan dadon unong serai rangba pat kumta pan priang yau pa ko kumu nong mikmat jong u play ha ka pertai ngi kerpa mi trai Ngi kerpa dia me ko try. nak benta ki breu baro pakin dop seskar ya ka jengkar kris tu bod yang pan le ya ka mon jong u ha ka pertai bat pan yo lem ya ka jengkman jong u ha peneng ngi kerpa mi trai Ngi kerpa dia me ko try. Kok pa ngi ai ngo ya me ba mela ai na kabinda kabalang u nong mi phat ya u kun jong me ba un yalam bat un te lang kawe yangi to yarab bangin bud ya u kun jong me da ka jingai ne ban yid ya u palad ban ai ke baro ba un dup yid yangi baro shi bamjukut amen. Sungo Bhasyong. Nshim ganambar lais pa prabhusaw. Ganambar lais pa prabhusaw. Kukpa padon borni terwa lajing ay nguhami. Yukpu batram ubanlong kamer ukun bai jongbi ben kentang ya kijing ai ti la jing ai e tu te se kukpa badon borni terwa kuri ai nguhami kawan kaban long kajing sius pa hasnam ukun jonggi ben kentang ya kijing ai ti la jing ai e tu te se kukpa badon borgi terwa laka jing imhami tu priang batu pen kentang yangi hakjing shakriyami pen kentang ya kijing ai ti la jing ai e tu te se kukpa badon borni terwa la jing ai nguhami yukpu batlam uban long kamer ukun bai jongbi ben kentang ya kijing ai ti la jing ai e tu te se Todo ai ko para baka jingnia jonga bajong phi kan log ba priang hun hau blei upa badan bor baro to traim priang jing kinyani kiti jong phi na ka benda ka jing ro ko brom ka teng jong u ka jimin to ngi bedya ka balang ku jong u baro ko wei to priang ko tra ngi kripad
yak jinterwa jungga balang jong me kabar isak men bat kumba mela ai haka yakadau jong kata kaneka jingmen kumdaru to ayau so janga jingmen bam jukut dau Chris sutrai jongi. Amen. Utrayundon ringad batpi Ringkat bat piru. tokin yu yala ki donud Nikin tir ki shautrai. tungin ya ingu yau trayu blay jongi Shumhok bat kadai. dash shakalonka bashango baka badai kai deiti jongi baka jingpenim yangi haki bor baro ban yaro yame kokindrad henre kamtam hakane kapor ban yaro pendon burom shushu yame nabayau Chris u kunlang broad pas ka jongi laknia umju pep ban turwa yalade nakabinda jongi bad u yada yangi dakaba ai side nakabinda jongi hakmat jongme ulong u jingnia ubem yapshu u kunlang broad ubala shu penyab shisin uba im jinom namar kata hawala dapmia daka jingmen paska kaperte baro kabe karisa daka jingado yame kibor bnengru baki kinhun angal kirwai lang yaka jingruai janga brom jangme baki yapen bana klem sange Ubakun utrayu blekipai Neng pertei sawada kaburom jongmi Hosana, Hosana Turwayu bleishadrom Hosana yu bleichunom En yaro yu bawan Haka kerteng utrai Bring pertei sawada kaburom jongmi Hosana, Hosana Turwayu bleishadrom Hosana yu bleichunom dash shamelong bakud ko try kata me junga jingu idbaro namar kata ngi kirpad yame to penkuid penkanda yakene ke jungturwa jungi dakaba pa yamen sim jungme kumga umjer halor jungi bakin kalalong yangi kamed bakasnam jungu try jungi uji sukris ha kapor baladino yavu Udalakamon sngoba ula priyang yakajing shashitom ula shim yaupu bad dakaba aingo yame ula kriya yau bad ula ai halakisinran uong toshim batabam na kanefi baro namar kanek longamet junga yakaba naiti na kabinda jongpi haka jukarukom yandala labam yabam ulashim yaka kuri badakaba aingo biang yame ula aya ka khalaki sinran uong toshim batudina kanefi baro namar kane kalangka kuri jangas nam janga janga jutang batumai bad bam jukut yakaba en banbi na kabinda jongfi bad na kabinda ki babun na kabinda ka jingmap yakipop tole yakane ben ken mau yanga kajimaya janga jingait Ngi ben bna ya jing ya chumi kotra Bani bna ya
jongmi hadu bamendawan hadu bamendawan namar kata ngi keba pen manda yaka jingyab baka jingmi pa jungu ngi terwa hame kotra ya upo jungga jingim badiaka kuri jungga jingpenim ngida aingu aidam namar melan yangi ki babiban yak bajungme baban shakri yame dakabas ngirid ngi kirpad yame ba ngi kba yo binda hakamat bakas namu kris ngin lok bila pnya telikawe dau men simba koid to kan mau kotra ya kabalang jungme kabalang friang ha sutla kaparte bato penjana ya ka jingid ringad bad u bilbat mavein u bishop jongi bad barok lingdo to ken mau lamru yakimen ki para shenrang bad kindei ki bala yotia da ka bakarmen ya ka jimi pad priya baro ki balaklat no ka jings ne jongme to priyang ya ki shaka jing shai ka kmat jongme to isne yangi baro nyi kripa diame baringad baka maria te soti bakuid kakni jongoblei u joseph bakuid u korin jonka ki apostol bakuid bad baro kiring kuid ki bala pensue bayame pateng la pateng in lo ki ban yo bindalem ha ka jingim bamjukut badbangin yaro bad pendon burom yame dau kun jongme u Jesus Christ Dau lembadu badhau kallo hame ublei uppa badan bor ha ka jingelon ka vejungmen simbaku baro ka burom ba ka jingero junom la junom kumbala hukum yangi daw nung penim bad kumbala hika yangi dagakti bleg ngino ban ong kokpa jangi kuba baneng kallo kuba kut kapteng jungme kanwan ka hima jungme kallo kamon jungme ha ka kendi kumba baneng to ayangi minda ka jiman jungi kabla hasni badwam yangi ringat jungi kumbang ruma blesne yangi badwalam yangi tenshon henre bilad yangi na tabsniu to pelari yangi ngi kirpad ko try na kajing sni baro ha kajing sbon jangme to wa jing su jing sign ha kisni jangi nang ba da kajing ra kajing sne jangme in lai barabo na kapop bangin yo jingeda na kajing janjar baro kat bangda ngap milindi ya kajing ben ba kuid kajing wan par jong nong penim jangi u Jesus Christ namar kajumi kalong kahima kajumi kabor kaburo chinam la chinam ko try Jesus Christ me ublong ha ki apostol jong me ka jingsuk nga ye happy ka jingsuk jonga nga ai happy what paid ya ki pop jongi henry ya ka jinge jonga balang jong me wadha ka jings bun jong me to wai ha ka ya ka jingsuk baka jingya tilikawe katkum kamon jong me ma me ubayim bad ubasin shar jinom la jinom amen kajing suku try kan don barabor ringat batpi ringkat bat piru tongin ya turwa ya kada kajing suk iwe ha iwe pat ku kun lang bro jong ublei mi bakit no ki pom kaperte sin eyangi ku kun lang ro jong ublei mi bakit no ki po kaperte tu sin eyangi
ai chinh suk yangi hak mi kun lang broad jung blay hak mi bakit no yaki pop jung parte sukido yaki bela chord shaka jingawai jung kun lang broad Nishim ganambar arspa khatway. Ganambar arspa khatway. You know seals pa hanon duwan ken hun angel kidem kerku da James naurit nabnen uwan kongu katin leng do chong Ali mani yutrai Jesu hasakramen tuan in ai jinkmen Jesu bait ngam nong babin kamet ban bam kaznam bandi Chu ong kaktin bat ngan sakon men sim kan shlun yami ban kmi yupu angel ngiwan ban bam nami utrai bakre hasni kawai Gabor pela ulawan ay hagiling do baku jong u Gentang ban bad yutran ublay kapneng balakerku Kublay bakrao jing i jong mi ngiyas ngau ngu jing long ling do mi bu a jing maya jing long ling do yin sim ban kut ban kot kerpan Yuku batwan ban pen kelam shamet batsna utrai Jesu leng do uleng Jesu batyam ben royaki hapokari jong You nong seals pa hanor dua ken hun angel kidem kerku da jeans naurit nableng uwan kongu kaktin leng do chong Mani yutrai Jesu hasakramen tuan in ai jinkmen
Inshim kanambar arspa arpu ar. Kanambar arspa arpu ar. Mi pendapen biang yang atrai da jing I jing spun ba jing I snay gan shu ni qua jin di ya jing in ha nga mi la te se da nga na po mau sia mi benda chanya ka kuri jonga mi benda chanya ka kuri jonga ya ungan bu ha ungan snow ya nga unda on pen bu ko baro shilente ching im chong ngan sa im la dangal le kumta mi benda pen yang atra da jing I jing sun va jing I snay ngam ngan shu ni qua jin di ya jing in ha nga mi la te se da nga na po mo sia mi benda chanya ka kuri jonga mi benda chanya ka kuri jonga hang do atra ya mi gan shem ha ki para hing ha se ha ki ching tre ha jing so ha jing ja chani jing ya tu kana mi benda ben yang atra da jing I jing sun ba jing I snay ngam tian shu ni qua jin di ya jing in ha nga mi la te se da unga na po mau sia mi benda chanya ka kuri jonga mi benda chanya ka kuri jonga Inshim mi gajing dwai jing lekamen jubilee arhajar arpusan kukpa uba habding ai ba gajing kaba mila ayangi ha ukun jongmi uji sukris men jungi pat kathili ding jong jing in ya kabala klang hakidonu jungi daumen sim bakut kan kirsu biang hapo jungi ya ga jinggermen bala kerku na ka benda ka jingwan jong ka hima jongmi to ai ba jing ai jongmi kan pin kaladur yangi sha kinong bet bom juthai jong sambai jong gospel to ai ba ki to ki sambai kin pin kaladur na shapo ka long briu kaman briu pat ka perthei kamariang baro ka wei jong ka bring batmai pat ka perthei batmai haba indala job thiau ki bor jong chis new ka burom jong mi kan ding shan junom to ai ba jing ai jong jing lekamen kan kirsu biang hapo jongi pilgrim jong jing kermen ya ga jing
nagabanta ki spa chung kabring to ai bakata ka chu ka chingai e kan pin priang ya ka ching men bar ka ching sup chung no su spa chungi hasatla ka perthei hami ublei chungi yaw balakar khu chunom kan long ka buram bar ka ching yaro chunom la chunom amen kuk pa chungi uba bring kan koi ka teng chungi Chimbam chingi kebala kesi, batu mapingi keringkang chingi. Nakabasniu amen. Kublai kumaria kabadap lagachingi. Kaburam haukpa beraukun ramsi. Tongin ya dawai. To pay da kajing spoon yau pai jongme kotra ngi kirpad. Betuai bak kito ya kiba me lamon. Ban pendamai da kajing maya bam jukut. Kinyo ya kajimi pad shaka jimbe miab shu jangado balamang nakabinda kaburom dau Chris utrai jongi. Amen. Utrai undon ringat badpi. Ringkat badpiru. Ublei badan bor baro unkirku yapi upa badukun badumen simbakuid. Amen. Tolei suk yarau yau trai da kajingim jongpi alleluia alleluia. Yisongu yau blai alleluia alleluia. In shim kajing ripin kut nakanamba shispa iwe. Nakanamba shispa iwe. Ha po jintep utia nong pen im Jisu sngi kabalai ua utrai jonga Jot na jintep ulami da jing job thiau ya la kinong shun kum nong job shlur umi na jing ya badam badu imrein kat bat kiru kuchuno ulami na jintep ula job hallelujah Sep ei jintep ki a non pen im Jisu Sep ei ka jin shan sha utrai jonga Jot na jintep ulami Da jing job thiau ya la kinong shur Kum nong job shlur umi na jing ya badam Badu imrein kat bat kiru kuchuno Ulami na jintep ula job hallelujah Kaburam hauk pa berhukun miraman sim bakut Kurunur bukuita mujisu Ku angal berkiru kuat barok Ku Maria ku kemi jonga jing solam Hakating pa berkun bermusim bakut Amen En je rooi draai Jezus Christus